Pamirsa genah pengelukatan Tritirta, Pura Luhur Gunung Lebah Campuhan 3, megenah ring Desa Apuan, Kabupaten Tabanan. Ring genah suci inucap mijil panugrahan ide betara antuk perbawan Dewi Gangga, matemahan Ratu Dewi Mas Buncing, sani kepercaya oleh kramene genah nunas Preti Sentana. Pura Luhur Gunung Lebah kempon oleh Krama Banjar Apuan sampun kata ring sejeroning kawentanan pelinggih, wentan penugrahan ides kadi genah pesucian minakadi pengelukatan ring pawongan. Sekadi sane sampun memargi, umat sane sampun melaksanakan tangkil ke pura inucap, pengacep ipun nunas penugrahan majang ide sang yang widewasa. Para pengempon miwa umat, miwa saking dura negara sane nunas pengelukatan ring sejeroning wenten keberbahan ring angge sarire, gering, durung meduwe pertisentana, kebawasang sampun preside kedagingin. Tios genah pengelukatan, taler keangen genah pemelastian. Penugrahan ide yang sani perbawan Gangga Dewi, Tritirta sani kemedalang ring peteluan tukat. Ring campuan 3, indik pengelukatan ring Taman Beji inucap, dudonan nyane kerinin antuk matur piuning upekara ring patme beten bingin, sani perbawan Gangga Dewi, sani metemahan Ratu Dewi Mas Buncing. Mas Buncing sani kepercaya kramani, masuk seman kembar, sani mepaiketan yening krama nunas perti sentana. Wusan nunas pembersihan ring angge sarire, raris nunas penugrahan ide mesarana pejati, bungkak nyugading, nadunang betara tirta 3, jagi pajang lebur, ngelukat sahananing sarwa trimale, dasamale, sarwa roge, sarwa gering, sarwa leteh ring angge sarire. Ring pemargin pengelukatan patut kelaksanayang ring jabe sisi, ring peteluan 3 tukat. Wusan melukat wau penangkilan kejeruan utawi mandala utama Pura Luhur Gunung Lebah, nunas wangsu padan ide sani meyoga ring pura, mangde kesidian majeng ide sani milinggi erika. Pengelukatan sane sampun ketama margi, tio saking panjak pengempon akeh taler saking dura negara, para spiritual, rohaniawan, jagi melukat seluwere pengidap ipun ring angge sarire. Yening kesalahin nganggen netra wanta wenten kali tukat, sake wanten sampun perjanten ring niskala wenten mali asiki, pinaka pemedalan ide marupa toyo anget, sane pinaka toyo kaping 3. Juliana, Bali TV.